pour refuser ce but. Corner par Quentin Braque. Côté des joueurs de Grégory Poirier, à peine une minute buteur dès la première minute contre Saint-Etienne. Oh, that's a lovely ball. Big chance here for Jakalic, around the keeper. Finishes with aplomb. Little look to check whether he was onside or not. Bratton, and nobody's gone with Cowie here, and the Bulls have it back. Here's Saifuddin Cowie, and passed into the goal by Marin Jakalic. And Marin. Le pied gauche du Tunisien est parfait. Free kick it in, swinger, and MacArthur had a goal, and it is a Lorrain juge mal la trajectoire d'un ballon dans la profondeur de Saifuddin. Qui s'envole, gêné par le retour de Bradley d'Angers. Beaucoup plus incisif avec notamment ce corner de... Mais sur sa première opportunité avec la frappe cadrée. Beaten away by Freak, or rather by Matt Kawi au coup franc, les Troyens ne parviennent pas. Temps poussant. Et très clair. in swinging corner to the back post. Great. روسي اول عفوه في اللاكس المحور يهرب السلساو. التمريره المتابعه ديال اللاعب بيدرو انريك بيدرينيو دي اسيس اللي تمكن من تسجيل الهدف الثاني لفائده امام عاشور في اول القابو. العيت مالك يفتتح نتيجه في الوقت البديل. بلال عيت مالك بمنتهى الاقدام والشجاعه وماتش. الهدف الاول الرجاوي هدف اول